Zdravo kolega Vlado, opet smo dobili zahtev od Mint Control Internationala da iskopamo malo u mislima i vidimo da li je možda ovaj naš stariji Nebojša Koprivica možda imao nešto u podrumu. Jeste kolega, ona je Nebojša Koprivica sa onom slučajnom municijom. Dakle kolega, ajde kuci ovu mašinu za kopanje po mislima, reći podrum i deca, pa da vidimo šta će da izbaci. Dakle kolega, evo kuću sam malo, pa opet nešto čudno kolega. Jo, pa šta je sad čudno? Pa da nije opet neka municija u pitanju? Pa nije baš čudno kolega, ali evo vidim neku decu kako guraju pužove u dupe kolega. Pa šta me tako opet gledaš? Pa ne zajebavam te, evo, pogledaj. Neki Toni. Da kolega, ne verujem. Sve neki specijalci iz Cvićeve škole. Ko da nije mogu da idu u dede školu? Tamo, na primjer, u dede školi, kad god neko pogleda kroz prozor, normalni vinski tamponi od pozadi. Ovi iz Cvićeve škole, sve je kriv kažiprst. Ovdje u Cvićevoj, čim pogledaš kroz prozor, op, odmah ti neko od pozadi nabije kriv kažiprst. Pozdrav svima i dobrodošli na još jedan moj YouTube video snimak. Ovog puta je u pitanju treći deo trilogije Kažiprsta. Ili Krivog Kažiprsta. Tačnije ime je Gospodar Kažiprsta broj 3. A u prošlom video snimku mogli ste da vidite Kasiku, a sada nešto malo više o Kasiki. I'm gonna need a spoon. A spoon? Yeah, a spoon to take out the lights. Spoon, please. Jason? I'm so sure about that. Look, these are all great ideas. Thank you. But you just can't do them. Listen, son, I'm a professional. The script says gaze into the distance. I gaze. If it says parachute from a skyscraper holding a cat, I'm parachute. And if the script says fight off a load of bad guys and escape in a tank, I'm gonna fight. But the script doesn't say any of that. But what I mean is, it's just not that kind of movie. Well, it is now. What's now on that barrel? Jeremija pali kopa, zatresla se sva Evropa. Zatresla se sva Evropa. Došo Švaba do Zemuna, od Zemuna, vuna, vuna. Od Zemuna, vuna, vuna. Došo Švaba i do Ralje, a od Ralje ne mož dalje. A od Ralje ne mož dalje. Došo Švaba i do Cera, sad će jeđa da ga čera. Sad će jeđa da ga čera.